Yes, everyday. Yes, yazina kyomuraje. Wataretera magana maya. Magana na waleta ira maya. Asenchira yuwekira. Asenchira erin kero ina busigro boredi. Ngakina ibo goteba nga Raila agateba nga nobody can stop reggae. Raila atebya bantu. By the way Raila lero nesokya. Onyara kwa gotebya bantu nga no ale. BBI is there. Meda bantu baranga BBI asirre. Manta bangi muri batenga corona kuna yacha iga. BBI bono is there. Raila atanga nobody can stop BBI. It's there, it's running. Ngakia yoro chura kwarera magana ayo. Lakini wone kentango kinga tukira ira ndoga ngokinga tanga ningiringa nesokya mwetu wanyokirire sana baka bakenya konyara batakire kwa bode mabodi nesokyo tebya bakenya nga banya kubwatia machiko ya serikali igo betange kwambukira wose konyara ibinyo rwero rwa corona ino nyara kuba kwagwe so ginago ko muno gosoka kwayo na kya kwa nire lockdown ko garando chinga bakenya bange ni kuba proposing atotwale total lockdown ni nchera ya moyo gukoro rwero rwa corona umaye to muralia zado kinga ndokera ko bado bakenya bange ko tukimbwa kurwa moneke ombegia infotrack ego kinga bakenya bange bataete baende for a total lockdown. Yes. Raila nakwanda ikoro yengane ina date banga abaKenya bange ba compare Kenya na Rwanda. You know you cannot compare Kenya na Rwanda. Asingencho. Population ya Rwanda they are 12 million. Yes. 12 million na bo muntu mawe so kuruga Kenya nda bara gili bonse kyo leba kiro monte na sponsor moyo. Kenya we have 7 million. Yes. So how can you see that? Ngakyo kuligeli South Africa na bange bali lakirende bara se lockdown toto. Kirense ne bange to maite. US inde banga. Yes. They were some states njenga on total lockdown. South Africa ne bange te njara na kiko banga bantu byaye. Wono uchumi ya Kenya you cannot compare it with South Africa ones. Iko bona bakenya ba compare Kenya na South Africa na Rwanda. Yes. Now Raila babe count right track yo batenga they should not compare because Kenya if we go to a total lockdown abantu mora bange gaksado tutakon. Lakini nchaso kuligeli kwa ne nyandiri twale go twara ekirenga kyubokura urwiro rwa corona nabo twale ko iruna bakenya bacandika hije tutwale lockdown ire toto hije urwiro rwo mwene ko karando chinge ko gandrate gochichesemo iga Kenya bona asa kwa mboli ko Raila nakia kwa nego robot yoru rate anga it will be very hard ko serikali ko ira liba geli ko te yabantu nga total lockdown because ujumi ya Kenya erense mundu aroma to utabuga atikende bona sikiro mungu utabuga atikembo mugaka bali benyu bali utabuga atikendo musikire nyomba for you know la total lockdown should be between 14 days to 21 ama 30 days. Okay. Abono to sikiro mungu for 21 days nyomba tabuga atikenda ko likoto mukolet ne na maana bande ba yambia korone bakore ko mbija te bakora bono lakini ende ensina bere na ndende kuko gosoma igoro ya Raila agwo ngana teba ngabali konya bali gwesoki bine chibese cyabo bakoira se chikanisa ekine chinga kichibwerera tabono bagwento ko kwa Raila nabo ndi mwete ndoma ito munda renge tere kindende Raila ateba nga wali kana bagwesoki kire chipapiro ande se kanisa barwe nini barwe sadaka nyinge chibese chinyinge na kibadari gwesoki this time round de banda bagole sanitizer bagole chimask bagole chindagira baba Kenya oli basande think batari gwesoki at this time saina needed saina batakeire ngotari gwesoki abo oli abakenya hata abo bwenda gwesoki sinzabone cyasa yi baruwe bindu bwenda kokonya eri gutanga ibini biro rwa karoma tibira abantu barenga sayi 184 sayi bana kyo Kenya cyo bwade binyi biro rwa karona nande turamanye gucichinga kikiri mutu twasiri abantu patano babere abantu kiyanda babwende igabono cyo abantu abango matandura manda nabonya gokia nabonya komenda okolengana no butukiwa kari no muralia makibako gwene ko garaba gatenga ntubuate specific medicine as of now style bako bwena it's complicated because serikali nema tena mangana style bako bwena cannot talk about it because lakini baba bwena wana cannot talk about it lakini style bako bwena is like ambabwate some means bako yakabanda babwena lakini babwenire the echuma demba the engineer engineer ko rank abantu mundo monna banda bagotu kibanyoro boroiro boitsi bahari hade obwena mona bali youth na ngubwena barabona igo you can see na ndengwa soma gagwo igoro yengana buna mo police commander bwe county ya Kisii no nde Jebel Mnene igate banga bono gochakira bono gucichinga kichiko chigocha kerumo county resident aigase county ya Kisii kerumo naichi bamwento gutwale mask Jebel robot rwa na rubuate I had na buate robot rwa Jebel yabe kabantu bego badainga they should be in the mask that's no ando abe in mask so badainga ochakira litiko lya rero mane ko gotoka nga tubuate mask Kenya ko se county ya Kisii no bwena takonye twara ono na bate ya bantu igolende bona bantu bagwenda ko likubuate gochikoko ndobono madantu bangete wata no bwate ryogiria yo ni bwate ga kola singe bali baturigire tibai gubna tudrali gwangu Tadai bweli ugiria Kwanza nikwambia ni lazima uvae mask ukiwa ndani ya matatu, ukiwa ndani ya bodaboda, supermarket, kila mahali pako uvae mask, na tutakuwa nje kuangalia kwamba kila mtu amevaa mask. Kuna
heshima kabisa tunaomba nyinyi usipandishe mtu wa kawaida ya mtu wa chini. Kuna watu wanadanganya watu wanasaidia wewe ulipe pesa mingi, utapelekwa mpaka Nairobi kupitia njia mkato, njia kando kando. Hakuna Orno robot rwa Jebel Munene mu county commander ga Kisii county ate yabantu nga bene kinga kiro muntu rio Kisii resident so kutoke town ya make sure no wete mask igo chakira lero kiro mwananchi uchakira mask uchato ale mask no na ndoche go le ase mask jono matenge otete bono ngwate machi full combat tema chigwa serikali by the way ikatubuati yes ikatubuati tema chigwa serikali tutari wekonya lakini asibaliende batari wa afford maybe mask go yegora bono county Kisii government county yamba te ngamba wachi samurizo bintu biro kwenda kwa abananchi baye for free like sanitizers and mask now we don't know whether they have given but tinda of late tinda ngwae ka wadress yabanda batinga done this one but mbinovis useke tekena bokirabe inchire yamo maybe yokobo yabantu gutasoka abantu gutasoka gochisi nya tubwate mask kera to gocha wacha ko yuno to kumanya ma demeruberia serikali meruberia county na kiba pangite lakini okokwana kwa yate anga abantu baenekie no bwate mask yes ebune njira ya moyo gwe kona abantu bali bakumwina abantu bande ngaro bakubarusia se county ya Kisii babaira se county ya Nairobi komate ngantu bwate restricted movement turiko so Nairobi gusoka ingani ngakiora yekwani koko tebanga bakusimba bakanya kugenda na Nairobi bakumwina mate abate hibi abantu bro bakungainwa mate to bakora mbonya kubura yes bakora mbonya kubura abate inga abantu bro bakari kungainwa nga give some amount of money ngakaruchi besakete oiro Nairobi yes bono mate abate inga mbanga ino ikobana abate inga mbanga ino bakaro bakari kungainwa aba injoli ngambanga ino because they will be caught nabo monda kubwata yes na ndate ya konyorwa igo this application chimani etamkero nkera getiri bara kuimukirie serikali yes nimanye tenga tubwati chisa na kilende ngana na ndere kwa kwanira igoro ya police Pasta manasigo chimaski choma de chimba kwa na musone ngaje bantu bara batumye cyo bakora na to na ite down ya tara jambiri agore maski dali barko ni siringi 50 tima ite ko se yo kabwata I don't know ko se ngo konyere actually this mask na agore down yalia abantu bako yebona ne mask useke nege ta ne mask bako ni yalia down mate ngabona na buto bwa munda bwa ta ni now this mask ndai ngeke tamba yeke na kia gotanga ngono kwatebe ye bako ni bako na marongetano ebona tima ene mask monta kwenta ko ene mask monta wegete kolengana naye ko protect maybe konyora guru kwa corona gene ta oche yanga ndo to nere actually gene tamba monta chita suna maoka ko kwa sasa mato bona tima dinga eke na kinjira kike okonyo mundo onye timbobe serikali gwetero mu waziri bobo chenu aigake mutaikawe igateba nga mask ge wetu gutwara ge tokuruka nga 3 layers yebono ile ya nira this one layer na ndobone gene tamba kire through gene tamba kire actually gene tamba kyo mundo ikono gateba nga serikali bwenta kurigeria magana ya kwanza you know mutaikawe na tete abantu moisonde ngo direct wale tailors babate inga mask kiba bwenta kugora kiba bwenta gutumia yes wana ile mask ya abantu akwana ngo mundo agore mask ke yes ngiera mu prevent yebone ya okorrango ko nakomena bakhe ena go salvo ngabona na ngabura nyole corona nyumba itara we ngabona nyole corona ngabona ko ngai nga you are protected expose which asabato onyo actually yo ngai nyole corona nyumotara itara go ikera ngabona to bate ya baligeri bali baguturigereria babe makini sana karaba kugura mask nesi ko yutumeka munenchire moyo wetanga kurwa suburoire corona none sanitizer bado na ibunga comment shira mache yes eri che abachinyinge na yende boyo nde monchole na Steve Arika yes ate bya bantu nga baligere chisa chini ni bakubora sanitizer because umuntu akubora menta mache ngabona ebe nyinge ngaga moto tra kwa sababu YouTube maybe besenji abutra kwa abantu igotora kwa abantu muyo twaleka kila kintu keko kwa konya byakini yes lakini kuna ndio kwasoma igoro ya Kiganjo Police Training College alichesa majirichi yanyelinga babaire order dikogendaka according to the report twanalire Daily Nation according to the report Daily Nation yali kalse kaseti ebate anga Kiganjo Police Training College yes mbasieka with an immediate effect wono robot yutindaro verify minister yo sobot kuna kora aspa now mbanyorete mo bisoyo mo rego somoro oruganda mo ne bimanyererio bye bintu biro rwa corona but according to the reports now the reports va air on some radios na social media report yeroro yes in Kenya yes ne leo tanga umuntu yo na verify lero nga na bwate bintu biro rwa corona and boro matekra lenga aliamba inge ko interaction na bantu meaning nga barapima bantu bandi lakini serikali yabereke gutwara umusimamo kuri mutindi sana ngonde bwensi urakagerwe n'abantu bari gusangi barengamo ebako self quarantine ngakibona bako bayigorera naide bona tima idina ki
Ndina kibaji tali yara kwe koratwa tali kwa corona handi yake that's a college bantu barona bangi bona nyo mundu yuri ko so amona bantu bande moroche kiba at risk ikobona no gotebanga serikali ya lusi gosenga gitoratera serikali ne bwento kuligereria bita ne bwento kuleta bantu abe bakwaranta inawe ange bonsi babaligereria yo masoyo bagotumika thermogans maybe baranga pressure ngaki tukenga kunekia temperature yo mondo. I try in the next news nyoro mo so mukuru wa sense meyo I have contacts na ngori nyoro yo mato denga actually nda bashua nga according to the report na so ma said nationally out ya ngamba sieka but on my own I should look away nyore information ingia nyore ngana kimbasieka urasanginga abanafunzi mbale barwete kurwa se county ya Mombasa bande bakarwa se county ya Nairobi kurwa se county chiboni ga montatari gosogo satari gosoka bono babere order linga kiro montagende sogo ngaya gwetagendo that's a question that's a question to my dina ibango tabagendo you know they cannot go because batabanga serikali ya itiri maminja ya machiko ya serikali nyene machiko ya begete na ndete go etama minja yes kolina yos na yes ina magwati kende toraka ngana yo mwali na kwandre ngana yo mwali da kwande nona nya akabango kora nona butora news yane ngana mayina nya akabada yasinjirere nkirano ina wate ina mubwati ya machiko ya serikali na inde mwerende actually so na kyobo chenu bekera ngo kegoro na inde twerende tubwati ya machiko ya serikali kile kintu kya muhimu sana abantu batoke nyomba ochakira ensa ya marogoba abakisa 11 cha mambi abone nchira yemo yoko ya serikali yo bwororo yoko ya serikali kurwanie bini biborwere bwa koroma biborwere butalinga bono we serikali this serikali kuli gichinchira cyo turenda cyo tone kali burendi tuna abakenya buna abananchi baye igendo ndade abantu obwate amachiko ya serikali na ende berende mwachi muligereria we AGR ichine chingaki obwarete koireri baga dio kuligereria ngakiore konye bunechire yemo yo gutanyora uburwaire bwa corona na kikogera ekara umuntu ligeretiga tore asiji mask bunechire yemo yo kwirenda konyora uburwaire bwa corona uburwaire bwiga talinga na serikali buchikola umo ngaya kwanyora uburwaire egorere mask yayo mwanyane elindo beke we protect ayo mwanyane tali ya serikali egwete ku protect corona rura bantabange ligo bagenda goteba ya serikali nere bwerete koena na chi mask chiga lakini chiga kichiga kero montare ligereri bosento kwaje amagima elitaliane nchekuru kwanga Zado Dennis oyo Fidelis Omingo Muchoge ekeneke umbu kyomo busi